بله تماشاوان هجام در باسی قامشلو ببن جوینات نبینا انک سو امریکا ده هر وهم مشارین کو هات نگرتنا دستان سکرتری گشتی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه محمد اسماعیل و هر وها سکو سروک شانده انک سیادان و ساندرین کردیه جقامشلو الگلمنا سلاو ریز که محمد دست بگه پیروزباین خودگینم که محمد هر وها دخوازم بزانه بم جوینا ولگل شاندا امریکی ده مجارین سرککو و گرتی دستات چه بو؟ زور سپاس دست خوشی رو که محمد کارمندین کردستان تیوی و تماشاوان هیجا ایرو شاندا انجمن اجتماعی کردی گل والیوز امریکی دبره کمبونه که برفرامه اثر گل که پیشات این دوره تبدا گفتم پیش کردن راستی تدریج جد گفتن خدا ماجا کرد و دیالوگ کردی ما بحث دیالوگ کردی نکرد بس بحث بارادوخ سیاسی دوره قناق این گفته در باز دو پنگاوی گل سر ملت مد به دوره دا و مسئله واره آبوری واره پنگاوی گل ملت مد دا و تیبونا خلقی حسی چاو تلتمر و دوره اروسا مسئله دست پنگاوی گل سر ملت ما کریارین پیاده گفت حقی ملت ما داتین انجام کردن و پنگاوی گل سر ملت ما مسائل حمی هاتن گوتو بیش کردن و برای دوخ گشتی دوره هاتن دانستان نابینا ما هر دو علیان كيكي محمد وكي تديار كري روشك آلوز لروجباي كردستاني حياة پرسکری که آوی لحسکی گفین لحنبری روجباي كردستاني باواي كي گشتی سكنا امريكا دوی درباري ده چیه جوره دجوینی ده بحث کنن؟ امريكا تكسكر يعني شان دي باليوز امريكي لقلوي تيمين بيرهب يقو مسألة رخراوين قو آبادان کرنه و خدمت گذاری دوری دا منطقه دا و پروژه گو شاوا آباد کرنه و تنگاوی گل سر ملت پاک باليوز امريكي تأكيد كر قو هم 24 ساعتا مجيل وی کری قیرانا های سر وی ملتی سفید بکن همی واران دا عالیا دا روسا مبحثا يبونا خلقي حسكي وتلتمر كرن وموضوع آبا علوك وبيبنا كوكينا بين حرد وعالياتا عاريكي تبيجي كهربائي نادن عاريكي تبيجي آبي نادن يعني لطي ما بوي قروا في ناكوكي قلنا بين حرد وعالياتا ملطي السوي ما تأكيد كر حرد وعاليا جي سر ولازمة أفتنقاوية في كرياري سياسي سر ملطي ما نيكرن سر خدمت گذاری دا تنگاوی دا هر وقت سفر آبوری دا زیده ولی ملت اگر یعنی وی هاو خلقی مایجی کوچبر به زیده کوچبریا چید به کوچبر مثلا خواندن تعلیمی و مثلا تنگاوی گل سر یا مثلا آبورینا وتنتو تیجا گل سر وی ملتی تین نشاندن هر وقت ده مثلا اشهاد مناقشه کردن بین مدا حتی نها جارا سر نبويا مثلا معبر مسألة تنسيق قلنا بنا عالياتا انجمن اجتماعي كردي ولا كارمندو آليجرين وكو حبسك اجباري دان الفيدري نكارن هر كردستان كارن رقر اف معبرها جو جالي كي تنفاتي استخدام كرن حمي رياري كده هجر تجارات بهجر وزاري بنظامات اف حمي خدمات عليك جمعنا اجتماعي كرديان شان دكايان وشيكيا أو جيب دلكاني وناهي للمحرر ما أب مسألة تبدأ قلت أو جي تأكيد باليزيا وحتى راوية وقتي يقول بدا بمينة وبردوام خوفي ومسألة والوزية هاي على سربك ما هردو عليها تكسكر سربان خلا كيكي محمد نهاد فان روجين داويد ديس بحث مجارة ديالوغا كردي تيكرن كود بانالي كيدا فرمانداري حسد مظلوم عبديكو بشتاري كري داخوازا دسبيكرنا ديالوغا كردي كر قالوا اف داخواز يك آلي جالي مظلوم عبدي يانجي بهفا هنگي لقال امريكيا اف داخواز كريا آگاهداریا و دوی درباری ده هیا امریکیا تشتک دوی درباری ده گوت
امریکان بحثاوی مجاری نکردن یک جار والیوزی امریکی رو او مجی بیس او پانیلا گوچکری بيجي وديالوج دس في بكي جوا نقاط تعليم جهاي ما قناعة كي بهفر درباس كل امجي تاكيد كنو بري اولويس انجمن اجتماعي كردي بو لو او دورا قام جهاي امجي بردوام ببن ما بلغنامه كي كرنتي جي بهفر امذكر مظلوم وجانب امريكا حرد وسال امذكر يا اري كريا و زمينك پیدا ببه گو ديالوج تيدا در بردوام ببه جوان خالي قام جهاي وبيدا ما نرينا سياسي خلاص كربو ما مسألة لفقري ما قالك خالين جرينج درباس كربون دو وقتك كي باش بشترا طرفي دي طرفي بيادي بالبيكرن فج كفتني باز دا جي دور كرن انجمن شيماني كردي تاكيد كردي ساو نخشريا وما تقديم كر انجمن شيماني كرديش بر حرصا ما استقرار وارامي دوي دبري دا شيبه اوريا ما بديالوجي هبو گوبگي انجام باش جبروي كي جا وصفه گرانتيا شش خالا گومت ارسطي امريكانا كر جانب امريكي براونشتاين ديفيد براونشتاين مظلوم عبدي هردو يجي سال مذكر وحتى نهاجي الامضاء خنب نقدي وبالتالي او جيبجي نكرنا وصفه اگر وصفه جيبجي نبي وشاد ديالوج دس باشا كيكي محمد نها كيكي محمد جوينا ايرو گو وكريده بتاواي امريكيا بحث نكر كو دسبيكرنا ديالوغا كردي جبورو جباي كردستاني تشتكي زما جرينجا قد بحثا ويكينا هاتكر نا بدل ما بحثا ويكينا كر لانه او بانيلا كاك مظلوم شخار قوتو يعني لي از سر اخفتنا وي بدوي بانيلا داتي قوتن يعني اجي تاكيد كر او نخشري ما تقديم ما ام خمخاري قوداف ديالوج بردوام بقي انجام باش او تشوي ذكر وي نكاري بو غارانتيا في اتيا في ديالوج ها گو بقي تا جناب مظلوم او باز غارانتي پیاده ما گو پیاده پابند برچره کفتنا گام بهبر بگن او ری کفتنه گم بهبر بن پیکرنه پیاده دس پیکر اوفيس شنطه زمينا ديالوج تدا بردوام بو او زمين خلا كرن وكاك مظلوم نكاري بو تشتكي بك نكاري بو واك يارا بسكنينه نكاري بو تزريجيه قول سر في سما وشوطاندنا اوفيسا وطنقافيه قول سر ملاطمه حتى مسألة بلا واساليب ضروريه هنكي هذا انجام دان حق اوفيسا مدى نكاري بو تشتكي وهابك وقتی خودی دست پیش خریه ما گلک ما پوزیتیو لیناری و بردوامی تیدا کرد و ما بشکل کی جدی انجمن اجتماعی کردی فکر نرینه که سیاسی بردوامه و آرامی دوی در پیدا ما همیشه یعنی خجی هول دا گم کاربن بگن رکفتنه کی و آرامی که فرید شبه و استقرار شبه لی طرف پیادین پابند نبو که مظلوم نکاری بو و بهل پابند بود. كيكي محمد نهار روشا سوريا حكومة سوريا حمد عاستا حرمي حمجيد عاستا نابنتويدا ببشتارياتكم كارا عربي دا يعني وكيكو رواتيكي وردقرا قلود شرشبيكي وصادا كو تي خستن رژیم سوریه دسته خودینی سر تبعیه خاکا سوریهیشی گلو هون زمینه که لبار دبینن کو دیالوگا کردی به پیه داره دست پی بکن لسر عردی روجوای کردستانه دیالوگا کردی گو بگه انجام یکیتیه تشتکی بلکی بال پیشه تشتکی برینگه و ام پی پابند مباوری پی هیا گو ملت ما ویسیا خواه عرب انجام و افتن گاویا گل سر ملت ما اف قیران سوریا و سویک گل سر ملت ما گل رو که شروجا سوریا ادی تر موضوع تا کرم کری بگراندنا رژیم الکم السویا ها پیدا دبه ام هیوینا گو سوریا ها کنها افقنا غن نهديس جم تاكيد كن بو كرد يكبن وكارب فايجي بقرن وكرد تارو مارو بلا ولا بن ويقدر فتش برما لطمة ناقص شعر مانجاو ما خباتك دو دريج وملطمة قرباني كي دانا خاطر جارك كرد بن كاشكو احنا بن سوريا دا
و او نپاش کرنا کردا بگن رکفتنا کی هلوسته که کردی یک علی هبه حمی علی کردی کارون به هفدورا هر وصاب حمی پیک هاته دیه ده یانو مشوری عرب او خلک گو هاتبون تشتوه کرن هندری سوریا داد پیش روزا 5 ساله پی بردوامیها ام حز دکن گو یک هلوسی کی دبری دشت پیک وجیانه که هبه کمرات ما جارک دی كاكي محمد أفرو شاحي لسوريا هروها لروجبعي كردستان جي قالوا حن حلوة سانجي بيعم جامريكي أو برغرتن قالوا أمريكا لحرمي دميني حلوة ستاوي قريداي روشا روجبعي كردستاني تشيا تجوارا قوتن أفقافين كل همبري روجبعي كردستاني جي تينا كرن همجالي رژیمه و همجی آلی ولاتین در دور به براستی امریکا تاکیدی که گویل الور بمینه همچی تشتکی باشه هبونا وید میده و رینا دا گد نه رژیم و نچو آلیش در و برای بدست دیجا سرملات ما بکه و تنگاویه بکه جبرگو هبونا و گارانتیه که گرینگه برسیه گو سرملات ما هبونا و ما تخواست اجوار گو زیده بیلایام زیده گو بهله گو آرامی نبری نچیبه او آرامی ها بچیبه طبیعی غیری عاطفه کرنه و خدمته و وطنگاویه پوری سر ملت را هر وسا هلوسته که سیاسی جو دفره بچیبه ازمون تجربه کی تشارکی بشی چیبه دفره دا حرب آرامیه بخلقین آرامیه بخربینه آرامیه بینه تو به پنگا و کشبو چاره سر کرنا پرزگره کا سوری بگشتی وسیسا سیاسی سوریا دا بگشتی سپاسیاتت کم که محمد اسماعیل سکرتری گشته پارتیا دموکراتا کردستانی سوریه و سروک شاندا انکسی دیالوگا کردیش قامشلول گلم